Esare enu yokusabira enkurakurana osobola kuba oli okunohura enkurakurana yawe esibirwe noteera entambu 2 mu maiso baitu nosanga ogarukire enyuma entambu 3 nohura hariho ebikusibire kutangira kugenda mu maiso. Ntujja kusabira enkurakurana yawe ekiro kyahati baitu tutakasabire leka tubanze tusome Zaburi 18 orukara rwa 29. Zaburi 18 orukara rwa 29 negamba eti baitu habwokunkonyera kwawe nyowe nindwana n'igana ly'abantu obwaruhanga wange nguruka ekisiike kirayihire. Daudi akaba nagamba Mukama amukonyera kurwana n'igana ly'abantu kandi ayongera amukonyera kuguruka ekisiika osokuba nohura hariho nk'ekisiike kwetoroire notegeka binu tibikurabamu nokora binu tibikurabamu. Kiro kyahati Mukama naenda kukonyera habwokuba ina amani aina obusobozi kandi naenda kuimuche omwibara lya Yesu. Leka tusabe. Ai Taata webale habwokunkonyera kumpikya handi ekiro kyahati omwibara lya Yesu. Ai Taata webale habwokunkonyera kumpikya handi ekiro kyahati omwibara lya Yesu. Ai Taata webale kunkonyera kumpikya nambere mpikire omwibara lya Yesu. Ai Taata omwibara lya Yesu ninsaba onganyire habwebibi ebindetiire kugaruka enyuma munkurakurana yange. Ai Taata omwibara lya Yesu ninsaba onganyire habwebibi ebindetiire kugaruka enyuma munkurakurana yange. Mukama onganyire habwokugobeza abantu. Mukama onganyire habwokutwala ebitali byange. Mukama onganyire habwekibikya obusihane n'orwanju. Mukama onganyire habwokubiha ebisuba. Mukama onganyire habwokugenda mukuraguza n'embandwa. Manyire nti ebibi binu byona tibisemerire mu maiso gawe. Ai Mukama ninsaba onganyire habwebibi ebindetiire kugaruka enyuma munkurakurana yange omwibara lya Yesu. Ai Taata omwibara lya Yesu ninsaba onganyire habwebibi byona ebindetiire kugaruka enyuma munkurakurana yange. Ninsaba esagama ya Yesu enyoje enyehe ebibi binu ensumure kandi mfoke obugabe nsobole kuomera obwomezi obwebondaiza mu maiso gawe. Ai Mukama ninkusima ai Yesu habwesagama ya Yesu. Ninkusima ai Mukama bwokuba nonganyira habwokuba bonyagarukamu ebibi byange onganyira Mukama kandi nompa obugabe Mukama okuomera obwomezi obutakurubatira mu bibi bino omwibara lya Yesu. Ai Mukama imuka orwanise emyoyo yona eyerukurwanisa enkurakurana yange omwibara lya Yesu. Ai Mukama imuka orwanise emyoyo ya sitani yona eyerukurwanisa enkurakurana yange omwibara lya Yesu. Ai Mukama imuka orwanise emyoyo ya sitani yona eyerukurwanisa enkurakurana yange omwibara lya Yesu. Ai Mukama imuka mani gawe kwate kitara kyawe Mukama wangu omumezi. Hereza abamalayika bawe abamani. Hereza abamalayika bawe abarwani. Barwanise emyoyo yona ya sitani eyerukurwanisa enkurakurana yange omwibara lya Yesu. Ai Mukama imuka mani gawe imuka n'abamalayika bawe orwanise emyoyo yona eyerukurwanisa enkurakurana yange omwibara lya Yesu. Ai Mukama imuka orwanise emyoyo yona eyerukurwanisa enkurakurana yange omwibara lya Yesu. Ekiro kyahati ninyehakana endagano zona ezakozerwe nemyoyo eyenyamankogoto emyoyo eyenyampina emyoyo eyebitindinda eyekuntwara mpora omwibara lya Yesu. Ekiro kyahati ninyehakana endagano zona ezakozerwe nemyoyo eyenyamankogoto emyoyo eyenyampina emyoyo eyebitindinda eyekuntwara mpora munkurakurana yange omwibara lya Yesu. Ekiro kyahati ninyehakana endagano zona ezakozerwe nemyoyo eyenyamankogoto emyoyo eyenyampina emyoyo eyebitindinda eyekuntwara mpora munkurakurana yange omwibara lya Yesu. Endagano ezininzehakana omwibara lya Yesu. Endagano ezininzichwa nesagama ya Yesu. Obundana zekolire nyenka ntamanyire rundi abantu abandi bakazinkora. Endagano ezininzangira omwibara lya Yesu. Omwoyo gwenyapimpina tugwina busobozi mbomezi bwange omwibara lya Yesu. Emyoyo yenyamankogoto tina busobozi mbomezi bwange omwibara lya Yesu. Emyoyo yebitindinda eyekundubasampara munkurakurana yange tina busobozi abomezi bwange omwibara lya Yesu.
kandi ningama tekero kyahati ninyehakana endagano zona ezakozerwe nemyoyo eyenyamankogoto nemyoyo eyenyapimpina nemyoyo ebitindinda yona eyekungarwa enyuma munkurakurana yange omwibara Yesu. Mukama, leka amagita gawe gachobera kikoligo ky'emyoyo eyenyamankogoto nenyapimpina nebitindinda omwibara Yesu. Mukama, leka amagita gawe gachobera kikoligo ky'emyoyo eyenyamankogoto nenyapimpina nebitindinda omwibara Yesu. Mukama, leka amagita gawe gachobera kikoligo ky'emyoyo eyenyamankogoto nenyapimpina nebitindinda omwibara Yesu. Ekiro kyahati ninyangire emyoyo y'omnyanzi sitani kusabira mukikaro kimu kuntwara mpora omwibara Yesu Kristo mwana rango momezi. Ebiroto byona ebere nibinyoleka nsibirwe nimbyangiro omwibara Yesu. Ebiroto byona ebere mbinyoleka nsibirwe nimbyangira ombomezi bwange omwibara Yesu. Ebiroto byona ebere mbinyoleka nsibirwe nimbyangira ombomezi bwange omwibara Yesu. Ebiroto byone byogaruka enyuma, ebiroto byokugwa mukina, ebiroto byokuvuga obugali obukuzire nimbyangira mbomezi bwange omwibara Yesu. Ebiroto byokuvuga motoka zifire nimbyangira mbomezi bwange omwibara Yesu. Ebiroto ebyokwerora nsibirwe emiguha rundi nindo batatinkwirayo hare kinsibire hare kikunkwata amaguru hare kikunkwata emikono hare kikunkwata eminwa. Ebiroto ebinimbyangira kandi mbisazamu nesagama ya Yesu omwibara Yesu. Ebiroto byone bere mbinyoleka nsibirwe nimbyangira kandi mbisazamu nesagama ya Yesu omwibara Yesu. Ebiroto byokugwa mukina, ebiroto byokuvuga obugali nkaguruka nkagwa, ebiroto byokuvuga emotoka ezikuzire, ebiroto byokwikara mukikaro kimwe, ebiroto ebyamaguru gange gasibirwe nimbyangira kandi mbisazamu nesagama ya Yesu omwibara Yesu Kristo mwana rango momezi. Ebyoto nembandwa nambere ibara lyange lyaleserwe kunsibira mukikaro kimu leka bikwata omuro bishekero kyahati omwibara Yesu. Ebyoto byembandwa nokuraguza nambere ibara lyange lyaleserwe kunsibira mukikaro kimu leka bikwata omuro gwa Mukama bishe bihweho ekiro kyahati omwibara Yesu. Ebyoto byembandwa nokuraguza nambere ibara lyange lyaleserwe kunsibira mukikaro kimu leka bikwata omuro gwa Mukama hanga bishe kandi bihwerekere omwibara Yesu. Ebyoto byembandwa nokuraguza nambere ibara lyange lyaleserwe kunsibira mukikaro kimu leka bikwata omuro gwa Mukama bishe kandi bihwerekerwe ekiro kyahati omwibara Yesu. Ebyoto byembandwa nokuraguza nambere ibara lyange lyaleserwe kunsibira mukikaro kimu leka bikwata omuro bishe bihwerekerwe omwibara Yesu. Ekikaro kyowe tukiona nambere bansibire engoye zange nebicweka by'omubiri gwange kuntanga genda maiso leka bikwata omuro gwa Mukama bishe bihwerekerwe ekiro kyahati omwibara Yesu. Ebikaro byowe tubyona nambere basibire engoye zange nebicweka by'omubiri gwange kuntanga genda maiso leka bikwata omuro gwa Mukama bishe kandi bihwerekerwe omwibara Yesu. Ebikaro byowe tubyona nambere basibire engoye zange nebicweka by'omubiri gwange kuntanga genda maiso leka bikwata omuro gwa Mukama bishe kandi bihwerekerwe omwibara Yesu. Yesu, nyoje nesagama yawe kandi osobozese genda maiso omwibara Yesu. Yesu, ekiro kyahati nyoje nesagama yawe kandi osobozese genda maiso omwibara Yesu. Yesu, leke sagama yawe nyoje ekiro kyahati kandi osobozese genda maiso omwibara Yesu. Omwoyo Arukwera, mpereza amagezi gawe nsobole genda maiso omwibara Yesu. Omwoyo Arukwera, mpa amagezi gawe nsobole kukora eby'amaani n'okugenda maiso omwibara Yesu. Omwoyo Arukwera, mpa amagezi gawe nsobole kukora eby'amaani n'okugenda maiso omwibara Yesu. Omwoyo Arukwera, ekiro kyahati mpa amagezi gawe nsobole kukora eby'amaani n'okugenda maiso omwibara Yesu. Mukama, nsesaho amagita gawe agokurakurana mu mwaka guno omwibara Yesu. Mukama, nsesaho amagita gawe agokurakurana mu mwaka guno omwibara Yesu.
Ai mukama nsesa amagita gawe agokurakurana mwaka guno omwibara ya Yesu. Ekiro kyahati leka enjegere zona ezibere zinkwasira amaguru zicweke omwibara ya Yesu. Ekiro kyahati leka enjegere zona ezibere zinkwasira amaguru zicweke omwibara ya Yesu. Ekiro kyahati leka enjegere zona ezibere zinkwasira amaguru zicweke omwibara ya Yesu. Kuruga ekiro kyahati entegeka zange zona ziheirwe omugisa gwa Mukama omwibara ya Yesu. Kuruga ekiro kyahati entegeka zange zona ezokurakurana n'okugenda mu maiso ziheirwe omugisa gwa Mukama omwibara ya Yesu. Kuruga ekiro kyahati entegeka zange zona ezokurakurana n'okugenda mu maiso ziheirwe omugisa gwa Mukama omwibara ya Yesu. Ai Mukama webale kuswaza bona ababaire ne bakozesa amaani ga sitani kundemesa omwibara ya Yesu. Ai Mukama webale kuswaza bona ababaire bakozesa amaani ga sitani nuko bandemese omwibara ya Yesu. Ai Mukama webale kuswaza bona ababaire bakozesa amaani ga sitani nuko bandemese. Webale kubaswaza Mukama. Webale Mukama abokunyumucha. Webale ai Yesu abokumpa amani. Webale Mukama abokunsinguza no kumpikya aho ambere ninhira kuhika Mukama kanoja no kundabyaho mwibara ya Yesu. Webale Mukama habwokunyiriza haihi na iwe kuruga ekiro kyahati omwibara ya Yesu. Webale Mukama habwokunyiriza haihi na iwe kuruga ekiro kyahati omwibara ya Yesu. Webale Mukama habwokunyiriza haihi na iwe omwibara ya Yesu. Taata webale obusinguzo bompaire omwibara ya Yesu. Mukama webale abokubompaire obusinguzi mu ntekereza yange. Mukama webale abokubompaire obusinguzi mu mikono mu mirimo y'emikono yange. Mukama webale abokubompaire obusinguzi mu maguru gange. Mukama nyenchakara mpaire obusinguzi. Nyamusana mpaire obusinguzi. Rwebajo mpaire obusinguzi. Obunda byama nintekereza ebitekerezo ebirantwara mu maiso omwibara ya Yesu. Ninyikiriza Mukama osingwize kandi onkurakuranize habwokuba oina amani Mukama kandi oina obusobozi. Bino byona mbisabire kuraba omwibara ya Yesu Kristo Mukama weitu. Amina.